Wabe seqhubeka nomuntu wathi ukube mhlawumbe ugogo wakho wayekhona ngenkathi uhamba wezocabanga ukuthi kushiswa impepho babikele ukuthi la uyakhona hayi ngoba naku baba wakhe ekuthathile kodwa uya ngokufunda. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi kungani ngiyixoxe lento kodwa ngiyixoxa lento ngokulapha wena oyingane ezalelwe ekhaya wabusa uhamba uyakini ngilapha wena baba othola ukuthi uzala ingane ngaphandle wabusa uyithatha ngoba naka iphuma esendeni lakho wayiletha kuwena okuthi izinto zayo zizophambana. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni ngiphinde nginibingelele futhi umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngumshana wakofuze fulelo mashiya mahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kathumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe pheshe kamaguyane umaguyane kavaphi uvaphi kanokhonjo namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngizwa ukuthi ake ngizonixoxela nje ngifisa ukuthi abantu khona ngizothi ngiyimpunga yesintu mangikhuluma bese into engiyikhulumayo bakwazi ukuthi bayiqonde okanye babone ukuthi akudlalwa. Mina ke bafowethu izinto eziningi engeke ngizikhuluma izinto othola ukuthi ngiyimpunga yesintu ngidlulile kuzo ngamanye amazwi ake ngiyibeke kanje mina ngumlekeleli izinto engidlulile kuzona zangishaya ithongo langikhombisa futhi ukuthi lezi zinto lezi mfana kudlalwa la ngonyaka 2001 ngangifunda standard 5 mangifunda standard 5 mina ngangihlakaniphile kakhulu isikole sangakethi sasiyisikole esasingenzi kahle bangixolele manje kwabe sekuphoqa ukuthi ngofunenye mina high school engizofunda kuyona ngabe sengihamba mina ngumuntu ozalelwe ekhaya komalume njengoba ngihlale ngiqhakambisa ukuthi ngumshana wakaNgcobo umzukulu kaMdumo umdumo umkhulu ozala umama bese umdumo azalwe uthumbula tshatatsha ngikhuluma ngabantu laba bakwaNgcobo amakhehla lawa engihamba nawo utshatatsha yena azalwe upheshe azalwe umaguyane azalwe uvaphi azalwe nokhonjwa kanjalo banezalukwazi ke ezazikade zibaganile ogogo angeke ngize ngizibale ngoba zona ziningi kakhulu ngoba nje abanye utshatatsha wayekade eganwe isithembu upheshe naye eganiwe futhi isithembu manje ngeke ngikwazi ukuthi ogogo ngibabale baningi kakhulu ngenkathi ke mina ke kufanele ngihambe ke manje ngokwenza ustandard 6 ngoba ngangihlaniphile impela ngikhali kakhulu mangihamba ngofunda standard 6 bese kube khona isinqumo kwesithathwa sokuthi kumama ke ake ngihambe ngohlala ekhaya kwaMbanjwa ke manje mangifika ekhaya kwaMbanjwa ngifike ngihlale khona ngifunde mangifunde lapha ekhaya kithi kwaMbanjwa ngihlala khona ngifunda standard 6 ngizoyifinqa le ndaba ngoba yinto kodwa manifuna ngiyixoxe kahle nizosho khona ngizomxoxela kahle ngifuna niyibone lento yethonga ukuthi ayidlali ngempela ngifunda standard 6 mangifunda standard 6 ayi kufundeke nje impela uMarch ngiphase uJune ngiphase uSeptember ngiphase ngoDisemba ngifeyile ngoDisemba othisha babuzane bodwa ukuthi awu lo muntu lona wafeyila kwenze njani kuthiwe ngeke lo behlakaniphe kangaka uthathwa amaphepha ami abukwe angoMarch uJune uSeptember kubonakala ukuthi hayi ngeke lo muntu akakwazi ukufeyila lo muntu lo hlakaniphile hayi nangempela kuvele kuthiwe but condone bangidudule ngiyeka standard 7 mangifika standard 7 ngiphase ngoMarch ngiphase ngoJune ngiphase ngoSeptember ushaya uDisemba mawushaya uDisemba kufika ireport kumina lithi ngifeyilile ngifeyile kanjani ngiphasa amathema amathathu onke
ayothisha babuka amaphepha bathi bayabheka amaphepha bangawatholi ami ngedwa uye kuthisha wa maths kufuna amaphepha ami kwenzela uqinisekisa ukuthi ngempela ngifailile yini bangawatholi amaphepha kwayiwa kubona bonke othisha bezifundo bangawathola bonke amaphepha kwathiwa kodwa siyamazi othisha basho njalo bathi hayi ngeke kusho ukuthi khona inkinga la eyenzakalile nakhona bathi but condone ngaphinde futhi ngadudulwa ngasiwa ka standard 8 mangifika standard 8 ngifike ngifunde nakhona kwathi ngethemu yokuqala kwakhona umuntu owayekade yakomunye umuzi omthandazi lo muntu lona basebemcelele ukuthi akahlale ekhaya ngoba ekhaya kwakuseduze komgaqo nangempela wehlika lo muntu wahlambekezwa yimina esangweni ngamthatha ngamngenisa ngaphakathi ngathi mangifika ngaphakathi endlini lo muntu lona wavela wangibuka lo muntu wathi right ndoda ngathi mina hayi ngi-right wathi yena hayi awukho right le khanda elikushaya la ilana ngathi mina hayi into yenza ukuthi ngithi ngi-right ngoba bekuyikhanda nginenkani-ke mina ngathi ngoba bekuyikhanda nje bengizitshela lento vele isazophela ngike ngingasho mina ukuthi ngiyagula uma ngisaphathwa ikhanda lisashaya kancane kanje wathi hayi wena unenkinga wena uthi yazi kube kuya ngokwami akabe ngithatha ubhushi ngikushaye la uthi ngithatha uhlangothi olulodwa ngiluse ngale komalume bakho ngithatha olunye ngilishila wathi lo muntu wena ngisho esikoleni abantu abadala wena bakuphazamisa esikoleni awufundi kahle uthi yazi wena inqubekela phambili uma usahlala la ngeke izibe khona ngoba abantu abadala bakomalume bakho bayakubuza ukuthi ukuphi bathi njengulana nje kungani ube la wabe seqhubeka lo muntu wathi ukube mhlawumbe ugogo wakho wayekhona ngenkathi uhamba wezocabanga ukuthi kushiswa impepho babikele ukuthi la uyakhona hayi ngoba naku baba wakhe ekuthathile kodwa uya ngokufunda omunye umuntu uzozibuza ukuthi kungani ngiyixoxe lento kodwa ngiyixoxa lento ngokulapha wena oyingane ezalelwe ekhaya wabusa uhamba uyakini ngilapha wena baba othola ukuthi uzala ingane ngaphandle wabusa uyithatha ngoba naka iphuma esendeni lakho wayiletha kuwena okuthi izinto zayo zizophambana mina izinto zami zaphambana lo muntu lona bese eqhubeka esethi angeke uzukwazi wena ukuthi isikole usiqede uma ukuthi ngeke impepho ishiswe kini kubikelwa abantu abadala nebala ngathi mangibuyela komalume ngafika ngamtshela ugogo watshela umkhulu washisa impepho umkhulu wabika ukuthi umfana njengelapha kubo uya kubo ngoba naku uyofuna isikole sokuthi afunde hayi ngoba naku baba wakhe emthathile ka standard 8 ngaphasa kahle kakhulu ka standard 9 ngaphasa kahle kakhulu ka standard 10 ngaphasa kahle kakhulu hayi noma ngathola ibhashi bengaphasa kahle kakhulu nje impela ngase ngaqhubeka ngakongena ezikhungweni zemfundo ephakeme ngafunda ezikhungweni zemfundo ephakeme ngaze ngaphothula eDurban University of Technology ngenza izifundo zobuchwepheshe betechnology ngathi mangiqeda bafutha ithongo kwasho ukuthi manje na ekhaya kambanjwa nakhona ngase ngithintiwe ngenyongo yakhona wasuka ke manje umbango phezukwami wasuka umbango phezukwami umsebenzi manje ngiwuthola ngathi ngilele ebusuku ngaphupha isalukwazi sikhuluma nekhehle lengizalayo silitshele ukuthi alenze izinto ezithile nebala ubaba wangibiza wahamba yakambanjwa afika wancenga ithongo lakhona ukuthi alingidedela bakomalume banginike inhlanhla ngoba vele ngingane ngaphansi kwabo wathi angayishisa impepho wakukhuluma konke lokho labe selingidedela ithongo ngawuthola umsebenzi yabambili imisebenzi engiyiphiwa yithongo lakomalume ngelinye ilanga ke bafowethu bafowethu le ndaba lena yinde kakhulu uma ukuthi mhlambe niyafisa ukuthi ngiyiqhubeke ngeyimpunga yesintu ngoyiqhubeka kodwa nje inhloso enkulu ebengifisa ukuthi ngikuveze ukuthi uma uyingane uzalelwe komalume bakho musu ukudhlupha ngokuthi uzise wena kubaba wakho okuzalayo akube uyena ubaba wakho okuzalayo odhluphayo ngokuthi woza kuyena yonke ke mina bafowethu into enginayo eyakwaNgcobo ngumapholoba umashiya amahle engathi azoshumayela nekhehle lisebenza ngami impunga yesintu eyakwaNgcobo kodwa ngiphuma esendeni lakwambanjwa lokho bafowethu ngithi ngikubeke ngikucacise ngeimpunga yesintu ukuze nabazala bakhona la baqonde lokho ukuthi ingane uma itholakale ngalendlela etholakale ngayo isuke ingakoluphi uhlangothi siyabonga kakhulu ke bafowethu ukuthi niyibuka imfanekiso eqoshiwe siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga
nga Ayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe Ayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe Ayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe Wafika inyoni yahlala phezu kwethu Wafika inyoni yahlala phezu kwethu